tan murtuɗo ari amin wi Seydou de nanngam to woni min ganda joni noon ñande hen ko le 4 septembre wonno joni noon ko jamma pinmi subaka law min jaami paami galle Ibrahima Sarr jottimi huuley wi Ibrahima tawa ko radio no waɗa émission mum nanga jaami galle li Jibril Hamme mbi joom suudu makko wi li Jibril nawama kamɓe fof dal ɓe nawa minen rewɓe fof noon min noddidiri pour ƴewde no min mbaɗata hamin ganda holte ɓe ganda mbaɗa hay goto anda te ɓe mbaɗa 4e jour ɓe gari ɓe nangi kam mbeɗe leeli dow lees mbeɗe won cowi teddu Seydou en nangaka le 4 min jibnima ko le 16 commissaire ari ɓe punti kam ɓe wi kam Seydou wi no sohli kam joni jolmi e oto jaltim tawimi gallo fof no waɗa encerclé mbimi ɗum ko waɗi Seydou no sohli kam kay jarani galle fof no waɗa encerclé elle ko terroriste walla neɗɗo ɗum ɗo woni ɗo criminel joni noon min jalti min jeeyi tan ɓe jaggue lawol aéroport tan poñmi policier o mbimomo yo dar o dari mbimomo to paaɗa sécurité mbiɗa kam ka wona sécurité to panɗa kam o yi noon komi cowiɗi te nangue no wuuli mi fuɗɗimi ɗum ɗi fayde o funti o wi kam no wona jaafoɗa komi biyaɗo mi wima sécurité paaɗa par ce que mbi somi wiya noon a yahata il fallait que min puntuma mais min panuma commissariat Lixar ya on commissaire qui s'appelle Karrani kal ɓalejo baraɗo walla piyaɗo toon ko kanko waɗi ɗum ko on sohli kam o addi kam commissaire joni noon y avait des policiers mbaɗata ko des masques hay andata ko hol yo o noddi hen 3 o wi ɓen yo mbaɗa kam torturé joni noon hen goto ɓortitani mum itti oɗo mum wi kañum debbo jibini ɗum wawa debbo cowiɗo baɗe ni no waɗa ɗum torturé jamais watta ɗum capato boɗe coy o ɓortitoni makko joɗɗini mi anda capato o anda kam o wi jamais kanko o hanni ɗo liggey makko o watta kam torturé ɗiɗi heddiɓe daari o wi yo piyam ɓe caali o wi jaggembo cokembo nder il faisait 40 degrés mi sokki kam suudu ala fenêtre ala haydara natmi toon o wi mbo uddu damal tan minne jaggimi e bafa ngal min e makko min goni sippirde damal o sali damal ngal ronki udditade tan o uddita damal ngal tan o wi kam yum fadmo ɗon e bureau makko monare o ƴetti ventilateur o hettini e hoore makko minne ƴettimi ventilateur surnimi ɗum panimi ɗum e hooram joni noon o huɓɓi oto makko o yihi ndekete o fayi to Seydou o wi Seydou a haalani